Wacho ko na ultang alibunan ni kuwa. Nambula ba Lotu? Sa nambulan ng garabi Lotu, embulan ni lawata kenalo tambo. Singa pentiko ni kuwa. Ken dona ka me kero na tataw na katoka be kemo ni baba ko sa ni kuwa. Christian living or serving in the church, it is all about living in the power and the guidance of the Holy Spirit. Au sa me da wendo na tutu di mbulongo nando na ngauna nino mbulongo. I can't think of anything else to aid me to serve the church. I can look beyond money, I can look beyond ordination, I can look beyond positions or whatever. There is nothing else can stand in front of me rather than the Holy Spirit. Au kila wea udi senda di waitabi, senda di bunau, senda di garawan waitabi, senda di bakalutaki, au na sengan ni buno taka na bosi ni kalau kebaka au sengan ni ulawata kam Vulavou wati kena yalo tamu ena bisinga. Kebetulan na kang kulcha ni kuwa, ena singa ni pentiko ni kuwa. Kebaka oni na maningula da bana kaketa saru sabuno taka beke muni yalo bina sara. Tobole morreida na no Vulavou Lotu. Tobole morreida na no Vulavou yalo. Ena rengo. Ena senga ni rawa ni ko nambula taka Vulavou Lotu ke nangarabi Lotu na lomen Lotu ni chisu. Kebaka o senga ni oba sinaiti ena lo tambo. Taka wa sendo tikinewa lo tunu babina kaya. Dona rawata na kau ni sa laka mai be kemo na lo tambo. Dona ngai rawa ni tukunia, dona ngai rawa ni tukunia. You will be my witness. Mai chi Jerusalem chi tia semele na davane ala kipro. You can only do church, you can only live Christian living if you are empowered by the Holy Spirit. Nikuwa ena biban Lotu e talibichugi na natakataka nandun ba wilig natakataka wasi ruway natakataka wasi ndua wilig bikenda natakataka wasi ruway talota ito kinapalala sara maritikin ito itine ruwa na kaya ado nisir pentiko to na kalile boyado kina dua na violent wind do na dangi koko sara taralo manibale keni karua ataba ado kina do na menimbuka bisemba ke la manibale kini katolu di bosa era bosa taka na vi bosa di vivo nua era tiu na lomani vale e tolu na sale manifesta ki koi ke nal tambul singa matai vangi boga de boruru wind the breath of God au bono taki kene bide sigota samtam salchi keni karua sequoia tongues of fire kata yame aminimbuka sanctifying grace to resele tu na kwa the sanctifying grace, the sanctifying processing of human lives through the power of the Holy Spirit. Tongues of fire. Tongues. I mean the different tongues. Different tongues. Nanoka vosa na tamata, na vivosa ebunga, na vivonua. Me baro tekir na tamata. And na pocket ni tamata, ralama Jerusalem, me merangai les na vivonua so. Sali baro takarato na kalo na vivonua so ya. Ora tamata Lotu merna dingko mi paula irsa la chigan irsa ambula ratu mana bibonua ertu angai lawan kena na Lotu niko na bieto sovala laka na maten kornida wasi tingarua akare moreda no mi voltapo dona wabande bena ka chuma amplified bible 1 Corinthians 12. Mira tu na rabi kimo ni nalanga mai kornida, nalanga ni Lotu mai kornida, nalanga ni Lotu mai kornida na tatawase ke na bingatida, na tatawase ni tamata Lotu, era Lotu tigo na bisinga tambu, ya na bisela kavata ke lakunga na bisinga, na bingatida lakunga na bisinga, na biloma data ke lakunga na bisinga. Saliada nanga una rega me Lotu chiko era saba ito so ito bagi pita so ito bagi apolosa
so Tony Paula. Sangai tatawase wase tu waya na rere ni Lotu mai kornina. Sangai vola kinongo Paula me tukuna vera. Isini vangori na mbula ni loman Lotu i Jesu Kristo. Au barade chiko na langa ni Lotu me korrida. E toto vata saranga vavenaka ke na nondo i bagaru ni Lotu na kaivici. Bosota, bosan bimbi. Beto kenda sanongo na ranin da kachiko nenda tamata Lotu. And the we sela kavataki, and the we lambati sarchunga. Sekarang makan ni bangat ni sen. Iko sa lama sarchunga musumu, ena muwasa, kena kau takaba birna kamu ena bisinga. Ausa bina kata membuli kemuni mubongi tikemuni. Tobole mo adjasta kan murai, tobole mo besota kan numurai. Ena barau ni kai bina kata nalo tambu membuli kina. Mora nduna tambata benaka ena kabini kuwa kai kato bango ko ena tikina spiritual gifts wasu ko kwango na betul spiritual gifts la maingo ena tikine tolu reda no mi voltam tinerua, you know that when you were heathen bulatu eliu tawalotu, you were led off after idols that could not speak, as impulse directed and whenever an occasions might arise. Verse 3. Therefore, I want you to understand that no one speaking under the power and the influence of the Holy Spirit of God can say, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is my Lord, except by and under the power and the influence of the Holy Spirit. Nakakabitu ko na chiyo na baka sa mga lesson ko sa kwango. Ninduna ta mata sa may baka tu sa may sa leo ni Lotu ba Kristo. Esanga ni mbula tu endo na conflicting lifestyle. Tara? You cannot compromise the truth. Because the power of the Holy Spirit is living in you, you cannot say other thing that is contrary to your faith to come out of you. Sekarang nindona kami nindona melautan may musumu, bebeta lati bategene tutu o sa tukina. Waso tu ni biako koto na bosa ya, hana baba anda sanga tuntu ko polo verme kornina. Petna kasanga na takamachiko. They say that they were Christians, but they live otherwise. They live in a different lifestyle altogether. They curse Christ. Na curse Christ ko tunjungo se kwa na na kabata le lebu nei bola bal nimbula. Kabidala te kene bola bala nimbula nei Jesu Kristo. Kemudian na kangu. Ena kabitali ni singa indenda no bono ni singa ni Pentekongo. Alo bina kasara bakandita ke sao Lotu toka. Do na bakambota lele me bakana sori musi ta sati ngolo mamu. To bola mo mara mo susunga mo dugira bina ka musunga. Merawa ni tumbo ta kamela mamu ndo na Lotu sama ndo na Lotu binaka. Lotu e baka rogo taikina. Sequoia na tambanda bolo malangi. Tikineba vidra kalele we kotakina. Now there are distinctive varieties and distributions of endowment, gifts. Na ela tambe solia, na soli ndui vir na tambata kedanga. E mga takichiko na bosongo endowment, gifts, extraordinary power, distinguishing certain Christians due to the power of divine grace operating in their souls by the Holy Spirit, and they vary by the Holy Spirit remains the same. Osa binakatumi ba dito kami kimunia na nabakasama. Tamata e bakasinete na lotambue e posesta gitu na lotambu na bisina. Durumi koitu nduna matangali extraordinary wase bata itongo extraordinary power distinguishing certain Christians. Oigo ni una lakacho bango oigo ndui sartunga mai birata la kenabo. Because you know and you have seen, you understand the truth, what it means to live under with the power of the Holy Spirit. Torun ko mata tuga sam sa tararocho na kutuon chuni mo sen.
Awakameta kana nunguvuna ucho nunguvutanga ukachopango metaki. Nambula bakalotu embula ni lahobati kenalo tambo. Nambula bakalotu embula ni bula bata kenalo tambo. Nambula bakalotu nambula ni garabilotu nambula ni dhaga bata kenalo tambo. O chisu sa da kabuti na handover. Rosa handover ucho kwa. Singa sa ascension sa lahobaki. Sa baro lahobaki sa kaitu kono kwa sa lahobaki na kailangan mendo may susumitigiaw may tiwate kemdo. Sa kanbambale na handover ni responsibility sa lami bichisu kibuan altam. Sa kanbambale we have fellowship with someone who is similar in nature and essence like Jesus, who is present with us but invisible. But he is mingling with us every single day, and he's with you every single day. Okay, nada mo biya kachu ke tal. Oi como mondolaba mo kera wana kalo mondolaba na matambu ken na mubaka sama so you can engage him. Engage him in a certain way so you can understand his language. So you can build a relationship with him. You are distinguished from others. You are engaging God with a different way of seeing and thinking and living. Balata niyo amatata chugo beko. Se kwana kaluka betu kuda chungo. Paula bena kaya ba kusumi korina. And nangaw na dalati kinong gamdo na makago. Proud ba nako? And nangaw na dalati kinana the way I'm proposing this way of view of looking, understanding God. Instead of looking at the Holy Spirit, you'll be influenced by other spirits. Sabalaba. Instead of looking at the world from God's perspective, iko na raida tu na tamata na baro tunga ni rayu na tamata. E votu mai vea una rere ke pita na ona sa lugu kina na ona sa taumbali kini dele wai. Tara? Atu na wabe chisu turanga ubia lao telenga ni wai. Anga itu na chisu longa mai. O pita e a taumbali rau chunga dele wai. E nanga ona fix ticket na mata na vede. E nanga ona ngai ngole tani kina mata na vede chisu reda seranga na ua. Reda na dangi. Tumburi kwa na rere. Tumburi kwa na tangaya. Labe adubwa. Lu. Kaya na taraikan na mni na kangu na kabini kwa ni kendo na kamo na buli na leso ni ngo sa kwa mo kerebo na turanga nindo lava na matangu nindo lava chuko na matangu na bisinga ni keto lotu chuko bobo bale se lotu chuko beki na bisinga. Please open my eyes to see you. Help me to learn how to engage with the Holy Spirit. To learn the language. How to speak to the Holy Spirit. How to have fellowship with the Holy Spirit. Nigo tombali tu, nigo lagi takataka, nigo nreibu motoka na motoka. So susungir tu bolang wane mai bali. Dava na kataka. Speak to the Holy Spirit. He is there. Bulia, ito na pewe kanibo. Vata kena utam. Talichu na babakandiyo ni leso nigo. There are distinctive varieties of and distributions of gifts, extraordinary power, distinguishing certain Christians due to the power, divine grace operating in their souls, in our souls. Sequoia. Sewalanga ni chunga batikikan, sewalanga ni differentiate us from them, but also that same mark of distinction remains with us throughout in life. And it will nga batikikanda. Doon kene barita ngo. Daka chungo na plantinan, Jubilee, ke uli ka no Facebook, ke uli ka na Facebook, na mga sing ni kuwa. Okay, raida manda na comments ya daka chungo beleti Harry, batike Megan. Adama na muni assessment bata na comments ya daka batu na tamata ni kuwa kena media.
Positive or negative? Negative. Valalom. And majority of those people who do the commenting, they claim themselves to be Christians. Whatever. Majority ni kaingilan dia rakatu nirtamata Lotu. Au salomani raw ng ngone. E botu beo na yalo yalo ki kwa na ngone vinruhi. Luke was chini kalima. He was messed up, wasted his money, bring shame to the family. And there was no other place that can restore them. Ibena, go home. Ini raw law chuko mena ngone go pero law chuko mengilandi raw law mena nonra na kena me marota kina magi bitso buli bili to kina rombumbu. The whole public still want to crucify them. Rongo na kangeta reda na kangeta ka na maramarnandi. Ke wa muria lesu ni talno non raw na comment la chiko wa muria lesu. Na ngano ro kelme ke na ndona private jet ko ti Roma. O sinikla airport dabo. Ona ro akele kina. There was only one who showed grace to them. And who was that? The Queen. Batala sarangan ona own private car. Own private car. Merai tiko di Roma nangone. O lube Prince Andrew welewa. Ote ya? Beatrice vesile nono bale. Merau marroikin. Ni roida nambula ni kwa nambuni ngone. Ento na example binaka ni kaileso ni kwa chungo. Ni operate na koko ni alotambu. You will be blessed with some kind of gifts. And that can distinguish you to be different from others. Kan dua be hirakete. Na vale lewa chiko, se dombe ga bera na daga bina ka bero na leurungo, se kwa na marama na ranandi. Inda mai tungo menda baka sa mataka chiko na bagi bitu sanga buli no na bingarabi. How can she stand that? Pandemic. She was there during the Second World War. Swalaba. Lebuni be kaliliu na rise and fall of the nation. Kena bomb tagawing ilandi na ngona. She survived all that until today. So now people are celebrating about 70, the word 70. They're just celebrating because she reached that 70 milestone in her life. But beyond the 70, they didn't even think about the root of her faith. The tipto muni no na bambota na mbuni ngonego makes her gifted and reached distinctive from the rest of the people in UK. Tigene lima. Werarabasina itenal tambu. Verse 5. And there are distinctive varieties of service and ministration, but it is the same Lord. The Holy Spirit remains the same. Verse 5. Distinct varieties of service. Whether o kenda ngonduna kana nondondo bengati, human nature kan tamat, setu na mo tosu na mo dobubale, nindua set na non na nanorto tosorto, o biat durme ko na jealous, sebada ba? Ko am sambiutan, because God blessed people with different gifts, different talents. Mo kauto ko mo tubala ni ko mo bambulu muna ta kana matangal rebango. Nangona sa oreda bango ninduna tamata is blessed, is gifted, tosbe na kana kede. Praise God. Swallow. Thank God. It's not them, it is the gift of God in them. Be thankful and be grateful of the gifts of God in you. If you look beyond your limitations and then you look at God, who is the one who is making all these things to happen, it makes you humble. It makes you humble. Ona sega bukan tuwa ni ona rawai
Belate ni ko kila. I rarama sara chigo bobe na kana kaurida na vivo ngeti ni alo tambu. Na no sa ba kalonga takatuna tamate na vi suli dundui kena tikine lemongo. E sako wala ni suli nga. There are varieties of service. Varieties of services. E levo tu nei wale ke ni baka rau ni bingarabi itu. Mi baka dori burubura. Kaya nga minta baka bina katakina because beyond all that God enables those services to happen because it is there for His purpose alone. Nikua indonga may masimina berna kanda may bichimanda ukama na sa basinga indonga may sulsultaki na bibang lutaki sebi masulaki chiko bibang mulai atabar kenabo ucia atek taki baka lewai ata mai sarabatu ya tonga kiana rai ni tamata na service na vengarabi da banga vengarabi vale se vengarabi na takavaka se da banga kalau bina sarat tobole morai basikata na kaya erda kaba chiko na tamata tobole morai da na kolu ko chiko mai muri ko baka politiko na bikarte dana akre morai da tikene ono sa pala la tanu biguna. And there are distinctive varieties of operations of working to accomplish things. But it is the same God who inspires and energizes them all in all. Different gifts, different services, different varieties of services, and different varieties of works. Kumutono kango na kabitali ni singaindai. Ausa bonge tikemoni en tukutuku ni buna wana kabinikuwa. Tobole muni rai ni rai nando na rai kwe onirani redam basikata na bikai nando tau barara kina tamata na bisinga. Tobole muni rai da chiko. Ena taunda kuni bikabina ka kede ado chiko. Mo rai da chiko ni chiko mai muri na halo ni kaloko ya babala chiko. E chiko mai muri se kwa na turango chisu karisto o koe waku ko te ki kanda chiko e chiko talanga meikina na kau lebu ni kalo o koe baka buna chiko na kaki de sara me bula ke woni reida lesu na baka sama ni bimbuli e ne singa mbuli kina na kaki nga kani bango de baka tebu bulin la mala kina buru na kalo asa senga ni baka baka taki asa tunga na mbuto e landela ni wasaliwa titomo anga tuni bango na tikina baka rua tine tolu asa ya babala na alo ni kalo ena ndela ni wai ena bekale levo ke de ado chiko ena burubur ni kuwa kai ado chiko mai Ukraine kai ado chiko na lomani Lotu esele baka viti England kai tara chiko na mubu vale always look at God who is there moving everything ya babala tiko na li kalo me ba ko te kemuni ba ko te ya ba tu ba ko te kanda era londe lolako ena bisinga dona tikina vinaka chungona tikina vitu but to each one is given the manifestation of the Holy Spirit, the evidence, the spiritual illumination of the Spirit for good and profit. Akram da mendo miliga na kana babanda mai bagaviti asa soli beira na tamata yandu na bata kila ni nona dada na tambu me anga raramba ki bekanda tikine wanu sa soli kuwa endo na bosa endua na bosa buku na dada ni alotambu wa tale endua sa soli kina na kilaka na dada talanga ni alotambu. Okay ni ndo miliga mai na tikine walu la sombu onga rede kia na betang tarai ni be ulutanga so na be kai so e solia na alo tambu governa tamate andu merbaga ragite kikina se merbaga yote kikina do bunga na ngona nda ta oro kina endo bitalo kina do butala na ngona ni da sa blesta kina so ni suli braungo do bunga na ngona sika ni matata kina ki weekend na nda rede na nda itutu kenai naki ni suli ki weekend na lomani Lotu endo brabune ki weekend na ndondo kage na bibele toro. If you are blessed with a certain gift, don't ever think that gift is yours.
It is not for personal gratification. It is meant for the church, for the building up for the body of Christ. E bagai nagi chiko boya sa ikone sul kenanga e suli ke bekenda. Maina miracles meladabasarana speaking in tongues meladabasarana na discerning spirit na dabatali rebitar termengori na beka kedea ere sul walanga nialo tamu me buge kenda ena kena taredake sa koya na Lotu Jesu Kristo. Musabata varne buna wana kabini singa denda mdono kangu. Kesama nindona ka kerawita tauna ka be kemuni nikua. Okay? Nikaku ni rendi kera, nikaku ni rendi talcho, nikaku ni rendi rendini. Okay? Please leave us behind. Kendona tamata kendon bega na kamo ni na reida ba ngumatua. Baba ko se Colchester. Look at the Holy Spirit. Okay? Lai mikero yangi. Kakedo ni daka ko sa Holy Spirit. Jesus akala ta ko chokoya. Yana kai talamo tamangu be kemundo na kala ta ko koya. Mena tiu bate kemundo, tumberi kemundo. Mena do maru kemundo. Ana maru no bubale, maru to ngone, ana maru na Lotu. Okay? Ona kai garabita bitu ena bisinga. You won't be bound with any rules and regulations because you know that I am with someone who is my guide, who is my compass, who is my protector, and that is the Holy Spirit. Lai mikero yali, mikero lako. Lai banala tamu ni kalau to take charge of the situation. Ke sobe ke muni struggle chiko na ngongo, so tapati ko na rendre na ngongo, endo na kaya tao chiko kina. Kau to mana rendre ngori turanga nal tamu. Yalo benani ko kaya manda. Suliwan na nomulanga kenanga dola kene veka bekatu ga besugo tuno nombula ena ngai seregi ko ena bangalo tegi ko ya ena kapitale isinga dendai osa kera menda tu daga manda akara menda du somba na masu ke baka o kelani ndona ka o via kera wana kalume seregi ko kira na kabini kuwa ena mboti ni utobu mai loma au kara mondolava na lomu endai na senga ni nomu sereki endai na senga ni nomu vangalalaki na senga ni kuwa. Okay? Au senga ni kala na katu lomu, au senga ni kala na katu nomu baka sama. Okay? So we can so tabu chuku nendre. So we can so tabu tiku so na tabu mate mai bale. Okay? Au kara mondolava na lomu wana turanga na kabini kuwa. Au kara msadu soma na masu. Au kara mwa muri ya na masungo. Tamangu. Au sandola bana lungu biki mani. Oni kila yoga benaka. Nikela na lungu. Oni kila na ndendre so tabu boli. Au sega nikela na kene wali. O bura sega ni wali lao. Au sa lang may beke mani. Ena kaukawan niya de Jesu. Turangan na lo tamu. Ni tarana nung umbula. Ni tarana nung ulanga. Ni kautalay ni dola. Ni sereka nung ubaka sama. Ni sereka na lungu. Ni sereka na daga ni teboro. Kuni besugo tiko na nungu mbula. Merabe mi ubambula. Lusereki. Mbasi ka na kabo. Wanibe na kata. Hena nungu mbula. Turanga. Ningai na numiao. Ina numa nungu bubale. Numa nungu bimataka. Nindolava na matangu meu kilai kemuni. Nindolava na lungu. Meu rani rongo da rawa kina na loma muni. Dolava no bubaka sama. Meu kila rawa na domo muni.
Di bosa tiunga mai na kalo. Ni bosa chunga mai na kalo. Mi urani ukilai ke mani wawenaka. Ni urani kilai ke mani wawenaka. Au sa tu endai dai. Sa tu endai dai. E matamani. E matamani. Ana alo e baka mbauta. Kau dhavuta kena na masungo. E nandina kena rarama ni nomo ni bosa. Ni ko Jisu Karistonga. Kena nomo ni alo tambo. Sa rau kena biau na Vulavou. O sa masu e na baka bina benaka. Ana da Jisu Karisto. Nogi soro. Nogi mambula. Amen. Turang usah masuk lagi na bekang war sampai bukan tusana non rambula beke muni er sandon lama na lon beke muni er sangan re beke muni turangan yalo benaka ningai don lama na matandra na lonra ke na lo marto doko bersa re don lo nimbula batike ke muni nanduta la rebo nimbula ena lo mani lotu ke nambula ba Kristo sa bulanga ni beto kani batike na lo tambo. Ena kena bakan dina taki, na bakan bauti Jisu. Ena bola ni talai rawa, ena besinga, ni ne mami bola. Mani kamu mega bira turanga na kawase chikuni kuwa. So mega turanga sini taura rawa. Turanga usama suti lo malangi, kau karea na nomo ni bebuke. Ena nomo ni saranga na kalo. Ninga yalo binanga turanga ninga ibaka botu e tau doko sar na loma muni. Mikilaya lo manra. Mera ni mbasi kata ke Colchester e sona turanga marama lotundina era bagai soli ene soli ken dutan nila sa kilana bula ni beto kani kena yalo tambo se kwana kau wana yalo taka virtune apostolo kau ni yalo taka talanga vite mami e baga roko taki na damuni ena kabi ni singa indai na rarama nomu ni bosa na singa tambo ni pentiko ni kuwa mi kime me lako na singa indai ni kime sa bagai boto tine sakramento ngo kime sa baka ni bayango kime mi baka ni bayango ena vede ngubi ni alomu ni na lotam mi kime mi rawata na mbula ye mi rawa bagali usara au sa masu lagi kwa etabu mate ena kau wanyada Jisu me bambula au sa masu lagi kwa lau duru mati kuna nrenre mbikaitu ka bisugitu na lebu na ibesu me sereki kavanga lalataki sa masulaki hira talangana wege ke mami babu bale erambikai tu ne besni tavmati masulana bu bale ne huli parom bimbiti na kavin ko ne la ibiti o sa masulaki mbuni ngone na buno da benda botiko kena na kapitali ni kuwa ni na dondo na linga ni biba mbulai na kalo mena tatar saragi na nona mbula mi yado na bisireki mi yado na biba mbulai ni marwa na lona na kalo ni marwa na lona enang getting ni linga muni kau ka marwa bagakir na ngona ena linga muni sabsabal turang wira kene sar na wega ike mami era bisugi tu non rambula ni bisu dabanga ena kau mana ni ada Jisu na ada ni tu tagatani mera sereki karabambulai ena kabini kuasa dapo na masu ena ada Jisu Kristo na nema misoro kai bombula amen o karamu ni na misoro